Hello and welcome to another special episode here on Mzansi's Finished Videos. My name is Davis Mohomo, your host. Please like, comment and share. Subscribe if you haven't subscribed. I'm going to tell you a joke, and if you find it funny, I'm going to give you an iPhone 12 Pro Max. All jokes are funny. Yes. Okay. Once upon a time in Mpumalanga. What a joke. How are you? The photos you're about to see, none of them are photographs, but my pencil drawings that took about 5 days to complete. I want to share with you guys ones that I really love the most. Like this, not like this, like this. You understand? Right, like this. Dumelang guys, ene ngwa shi bathong chomi. Motho pe ina o sina le motho a di brela chomi ga re eme go le festere. Awa bathong ka re o eme go le festereng, le Festere. festere. Isn't the festere tsa wena? Wena Methodist and West. Ayitheli noma ngakhathala ngisho ngagula ngisho nganzani angeke iziphele. Lalela sizohlukana mase kufuna mina. Yabo ngingakathandi khohla futhi. Yo, wakhuluma umuntu. Wangisukela phela wena wangishela engasicelanga njengamanje sikhale sami nami mangithi cha. Aye bafo. Hey, white man can't jump. Hi baby, the right grand. No one feel la machita. Ubi? I know baby, na watch when I put it on tell watch. No baby, ndifuna wena uyithengele mna. Boys. It in case Taki swallowed. Boy, I use like it. Look nothing. Look north. Look west. Look west. Look Northwest. south. Look south. Look nokujana pants. Look no. Look which are the paths. And the south is on a pants. Hey! Wesembe ngiyona lento ngicabanga wena ufuna ngipha namantombazane wena. Hey ngifuna ingane mina we amahle ndini okude wena mabagizitsha wena. Awumanga 15. Una 15 ngina 30 do the maths. Do the maths, amo do the maths. Amahle usaya kugoduka wena. Abagizitsha wena. Kugoduka wena. Izitsha wena. Ha, ngiyadambo. Hey. How kodwa Nkosi yami history repeating itself. Kana batho ba lona re ba batla ge ba jola le lona. Why? Ga le batlogela le rona re ba tlogela. Like go a bora ga le sio. So I get what's how to understand there. Re ba batla ba jola le lona. Go a bora ga ba sio gona tota-totanya. Re ka se kgone. So ke kopa ga o find out gore nna ke jola le motho o bo itswela mo dilong ne o itidimalla fela o enjoy relationship. Tsa go tsamaya tsone di ka se loke ka re ga o tsamaya le nna ka tsamaya. Ga o bua ka bo. Zezo zwine na go fora ndi zwo. Are sweswere. Ma khosa le jwa mare. Aye wena. Ma khosa le jwa mare. Ke sechangane. Sweswere inga match. Sweswere ing. O santsa no re wa bina le maki kwa go taveneng utlwa o sebela are ei tsukiri ya ka yo fa matla ne. Makhosi ngina ke ngakhetha ama feelings. Iqale nini leki ngakho mntanami? Ingiqale nini ke ngani baby? Uthe Makhosi catch my feelings. And then umkhola baby. Hey, uthenona ngami? Awelokhuza ngizwile mina. Uthe baby. La. Ufeni lapho wena uzofuna lapho. Oh, hayi. Kade ngifike kahle nami ngizohlola. Hayi uphethwe i-asthma hamba. Uphethwe i-asthma. Ngiphethe umgogodla mina. Ngithe unesifo sofuba. Wena thola amaphilisi ungiyeke. What was I thinking? Even.
I know utlwile nga re Benzo e utswitse that track. Ga yaka. Ka o botsa. A se bue mas. Ene ka rekisa mone. O ile no phunyile. Cause ngwana mfana serial killer. Wena na svaro fetile mila embi babi. Anga nna go botsa re ngwana ba re since mto piara ile baget. Ngwana na ja dipo. Ngabo. Bano no ke zimbanyana. So like I told you. Usually these also call no. And then when they bullshit. I want my woman natural. I want them natural. Here you go, daddy. Nature reserve. Nature reserve. Uyabona ukuthi ama-taxi walana scars. Mina bengicabanga ukuthi ulale wani. My baby, why today? I'm full, babe. Yo? Hey, lo. Uzositshela nge-iPhone 17 Pro Max yakho. Ntwana yami, nja yami, ntwana yami, yami nja. Isaseboxini. Hayi ngiyakubona. Hayi uyabashintsha ne? Ntwana yami sho ukuthi wena bakwazi ukuphatha abantwana abakanje. Uloku usebenzisa i-Android yakudala. Shothi mina ngayenza amasimba muzi ngale iPhone 17 Pro Max 2TB cash no deposit. Right sister? Right. Hayi igama lami uKG noma khona la ngisingile yazi. I'm ready to mingle. Yeah, KG ma iPhone. Ngicela uva inja yami. Thatha umuntu Android. Ayi ngathi ngikho sure. Zongilandela ma serious mamas. Aw. Kanti phone kabani? Guys, education is key, ne? Mara connection, master key. Batho sleepover aine 2 days. Ububuela go dulang teng. Ka re yanong ena la itebala motho a ngena o tsena mo toilet a nya aba lebala go flasha. A tabogetse wa go ipetle ka mo di mogabete. A ira bo breakfast o tlhakanya di cornflakes le di wheat bix. Maya for mo teng ga di noodles. Hey man. Ow. Wa senya man. So wanchitela. Apparently. Usikaze nchabazwali kiri wanchitela na. Kayizi kuba muhle kuyisono shame. Lisho liphinde. Say it and repeat it. Into engingayifiseli ngisho isitha sami ukuba muhle. Kuyakhathazana. Mina ngikhathele ngidaka. Uyi-stress nje kuba muhle. Hayi kumthwalo nje. Umthwalo nje futhi osuyongisinda ngiyozwe ngiyongena phansi egodini. Usindwe nje ubuhle. Uyabona makuthiwa saze sanithwala idombolo. Thina sithwele elobuhle. Uthwala ubuhle nje bodwa nje yazi. Lokumuhle njalo lokumuhle ke nawe ke. Guys kuyakhathazana. Okubuhlungu nje ukuthi akuphumeki lento yobuhle. Khona umnyango ungena kuphela. Esangena ngawo. Ukuphuma sokubona awukho. Ena khona se ke se respectanya ka heartbreak ka go ira motho o sengene ka go ira childish. Ke gopola moshimane o hetile mmaloba ule last year before ke tlo go mo blocka ke delete dinama tsa go ke nna o ke mo kwalla paragraph ke re ya you don't see me hey wow now ke a bona paragraph ke inyane man ya hanga sende paragraph inyana motho nga mora ke re ke nna o ke era ke re ya ibile ntlo go ganyana ke so date ke drink go bo ke re ntlo go ganyana ke so date ha pula ena lo tleng le tshwara ke gala ke mo sendela ha ke tsa go senda ke mo block ha ke tsa go blocka ke delete di chats ke delete di number tsa gagwe because I didn't want anything to do with that person. So ha ke dutse ke le wane ke re no man o inyetse ka motho o ka se buile tse no yana I can't go back ke re ka go change whatever I said because I just na number mo go when I was clear. So mo le dila kry paragraph eo abakuba mahatsi are modimo ke sa o direleng sepe matla ga go today ke a bone o ntshitse se gapi mo bophelong ba ka o ntshitse setseno mo bophelong ba ka. True. And with it nice se makatsa ke gore I did this at my big age. Ha ke re maybe ke tsa khale bo 20 those are last year. So batho ba tlhola ba crash out ba lela nna ka ba understand batho ba ha se bone. Se bone dia bua there by heartbreak. Di bua sleg.
Afana ngiyakutshela ndoda iPirates ndoda yenze izinto. Isayengathi sayumphakathi. Yindoda nayo lento yapha emoto. iPirates ishaye ngathi ishaye umphakathi. Hey mngani wami. Uwe lo. Ayinamadostos. Wena. Hey, yayinhleke imoto yakho ngathi intombi yami. Hey, uthenga imoto. Hawu yazama sekubona. Manje wawuthenga ready mfana. Ayi. Ngicabanga ukuthi uready hayi. Hayi mfana, hayi wena yinhle. Samkelo. Awudlale ngemali boy. Amaleda sithi. Ikuthi ayasebenza. Mfana uready mfana uphetile mfana. Yabona kube bezingekho lezi zinto lezi ne. Mfana kube yini. Malamadostos ngathi ama-Mexi condoms. Hayi mara yona hayi. Usebenzile mfana. Because manje yabona njengoba umfana we-out ne. Kube uthenga i-van boy. Uri kanjani? Mfana kube uthenga i-van. I-van yakwazi ukuthi ulanda itina mfethu makungena amanzi ejardini. Fana. Akilwe mara 2 eggs are enough. Hase o tshwatla 3 yanong se o ja chiefs. Kajala. Bona, hela ha re Saturday ka 6 phakela belo tsena. Ile wena o ra bomme ba deco, bomme ba catering, o tswa go ga trekere ya metsi tanka ile kontle, o bukile DJ, o tswa go rolla dikgong, o itseking o tswa go tsa o tswa go adima le dipizza. Ha. O ra bo malome re se gang disutu lo ipakanyeng le wena o itshiretse sutunyana o founetse mosadi o re baby weekend e ke tla go go ena ke tlo go tima botlhaswa ke tlo go ntsha magadi khale nna le wena re jola man baby so weekend e ke batla go bankanyetsa bona o bankantse sengwe le sengwe man re ile majita bona ra tsamaya ra mahikeng ke a go ntsha magadi majita ba ipakanya ba ya bo Zara ba ya bo Makhamu ba go dira ba go batla dihempe basimane ba ka gore ba nne bantle o ba re ile re bona ke tla di Hennessy tla be le nna hela bona Jameson Select Reserve botsanna ha o mama lomele bo malome bo ba re ile re bona ba kanyang ditjali ba kanyang sengwe le sengwe bona o betšhitse Betway ka Chiefs ha yo ebe ba go ra ba re no bona match o thomile you not be bua ka kwa Chiefs ka second half o ai be ba ita 1-0 bona go bosara go hela batho ba go kwatetse mosadi ya go tlhala bo mama lomele mo ba sa tlhole ba go batla bona di track di ha batho ba batla tšhelete ya bone DJ bo mme ba deco bona ka le ba la Chiefs As Chiefs wa tseba ke hotse batswadi ba ka ba njwetsa hore ngwana ka ha go khalemela go shapa ha se o bane ha go rate re batla o lokise diphoso tsa hao o bontshe go ntho e etsang e wrong di supporter tse ding tsa Chiefs re ntse re bona hore team ya wela re ntse re bona hore direction e Chiefs e nkang empe this is not the club e re hotseng re supporter if something is wrong ha gona re sa bue di supporter ba tlo lokisa jwang are we going to keep on saying let's support the team le ka ga ntho tse ntse re di bona le ka ga mahlomola ntse ga bona re fetwile ditseisa batho ha ke batlo kenya di club tsena tse pedi but the truth must be told di supporters tsa Pirates di hlomphuwa ke manager tsa teng management ya Pirates e hlompha di support management ya Sundowns e hlompha di support when they talk management wa raba so fast why Kaizer Chiefs management lesser respect as supporters Richards Bay aibo Ready Stadium re etsa everything e hlokahalang re nka karolo e kgolo re le di supporter why guys don't do sacrifice for us ha le re ke di bapadi ke di free agents kan qena Kaizer Chiefs management take us serious maybe what's about doctor kapa nurse ha se tlwaetse o dilana le mokudi
Dr. Kuma. Ha sa tsotella la motho a sa kula haholo. Now, kapa re dula ntse re bua le bona fela hore ra ipotela. This is not good. This is serious. Rona football is part of our lives. Club ena Kaizer Chiefs re nkile ka pelo, ka mmele, ka moya. We love it. Club Kaizer Chiefs, we love it. Re kopa le re hlomphe as supporters, management. We need breaking news this week. We need a new coach, or else Kampalanka coach at DDC. I tell you just what to do. I can qualify to say whatever I'm saying right now. Understand the whole. Please. Chiefs didn't turn. Chiefs, what Chiefs come quite boring that they know. But the game is that Chiefs go ICU. Why is it just to give Balwete hope? No, no, so I'm not teams. Kubalulekile uku-understanda ukuthi Kaizer Chiefs ayinendaba nathi. Ayinendaba nabalandeli bayo thina sisupporta each and every day ngoba yikho lento. Ayikho lento njalo ke manje seniyadosha yini lento nesibukisa yona. Yini lento nesibukisa yona. Sengikhathele ukuchaza. Uma usupporta Kaizer Chiefs uphilela ukuchaza ukuthi why ningawinanga, why ningakoranga sendlule ukora. Siphilela ukuchaza. Uma yuphi igoli. Usereni ugeji penalty. Hayi no bengilethe imvula. Hayi no asina coach. Njalo siyachaza ukuthi why singawini. Omakhelwane bethu bayajabula niyababona abawinini. Bayajabula. Sendlule ukuwina. Sendlule ukuwina igame eyodwa. Sanje uChristmas, nisiphe nje uChristmas isicabangela ukuthi yazini. Besibheda kulesizini ngoba nabalandeli bethu siyabathanda. Asibanike naku uChristmas, naku uChristmas. Igame yokugcina niyadliwa. Fanokudliwa le nto. Emotions, but in all fairness, it's a competition. Someone must win, someone must lose. Guys, see you in the next upload. Oh, Tata, Tata me, Tata, Tata me, Tata, Tata me, Tata. Oh, Jiggalala, oh, Jiggalala, wena. Oh, Jiggalala, oh, Jiggalala, Jiggalala. I wanna dance, baby. I wanna shake you, baby.